Lagi ngapain bang? Ini bang, kita lagi ngeliatin lelang Sinap buat lelang hari Rabu tanggal 17 Mei 2023. Ini ada banyak bang, harganya juga murah-murah. Yuk kita ke sini langsung. Lot 1 Toyota Avanza 13G manual tahun 2017, warna abu-abu metalik, harga dasar 79 juta. Lot 2 Toyota Vios Limo 15 manual 2014, warna silver, harga dasar 69 juta. Lot 3 Honda HR-V 15 Matic 2015, warna abu-abu baja metalik, harga dasar 165 juta. Lot 4 Toyota Calya 12G manual 2022, warna hitam, harga dasar 135 juta. Penasaran ya pasti semuanya kan? Mau dilanjut nggak? Kalau mau dilanjut jangan lupa subscribe YouTube Klinik Absen dan jangan lupa nyalain loncengnya. Yuk kita lanjut ke lot selanjutnya. Lot 5 Mazda Biante 2.0 Matic 2014, warna hitam metalik, harga dasar 145 juta. Lot 6 Toyota Calya 12G manual 2021, warna silver metalik, harga dasar 109 juta. Lot 7 Toyota Kijang Innova G Matic 2013, warna putih, harga dasar 129 juta. Lot 8 Honda HR-V 15 Matic 2019, warna hitam mutiara, harga dasar 249 juta. Lot 9 Toyota Yaris S 15 manual 2016, warna merah metalik, harga dasar 139 juta. Lot 10 Honda HR-V 15 2017, warna abu-abu baja metalik, harga dasar 209 juta. Lot 11 Renault Koleos Signature 2019, warna putih, harga dasar 299 juta. Lot 12 Toyota Camry V 2.5 Matic 2017, warna hitam metalik, harga dasar 269 juta. Nah, semua udah lihat kan gimana daftar lot untuk Sinap lelang